Kitabu cha Hesabu mlango wa 10 na fungaye. Mdata wa Haruni munatehula. Bwana akimwamba Musa, ambira Israeli makupe ndata 12. Kila kilongozi wa mbari na akupe mdata mwenga. Ndika zina la kila kilongozi kaiza wa mdatawe. Mdata wa mbari ya Lawi wandike Haruni. Kwani kila kilongozi wa mbari andakana na mdata mwenga. Halazo ndata uzike ndani ya rohe mara mtunganano. Mbari za sanduku rakila gani. Harehu nitungana naho nani. Wa mdatawa ye ndiye mtagula mndabula. Na minda gasisa manunguniko gaga kamwenderere. Israeli mamunungu nikirago. Bai Musa kinena na Israeli. Na vilongozi wako makimpa midata 12. Kila kilongozi wa mbari mdata mwenga. Mdata wa Haruni ukikuwa mwenga nayo midata yao vilongozi wengine. Musa ikayo midata mbele za Bwana ndani ya hema ushuhuda. Kunaza chakwe Musa kingira kaiza rohe mara ushahidi. Na akiona mdata wa Haruni roho kalona wakilishambari ya Lawi uzabula uzamboza vitai uzamboza mluwa malo zimaivu. Bai Musa akizusazo ndata zose mbele za Bwana achenda zika mbele za Israeli ose na makizilola na kila mtu akihala mdatawe. Bwana akimwamba Musa, wujo mdata wa Haruni mbele za sanduku la kila gani. Uwike ukale mfano wa aasi ili ugakomeshe manunguniko nungunikirago size makafa. Musa akaenda herarisho lagizo ni Bwana. Wa Israeli makimwamba Musa, sisi hunafa hosifu na goma kwenda mtu yeye sasa ngererai hema Bwana anafa ela kafunda goma kufa hosi sino. Ni hayo tu.